الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliran dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo tiranan, dari na isab kami gumanap sin pangadyan kabiaksahan sin kita niyo amuna impangadyan bunga simpag iman salta masi kita niyo bunga simpag iman antara sin murid Iwan Singguru haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kagaus-gausan taniyo ganapan taniyo yung pangadyan niya to hapal man si mahasut si mahatinggi alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari nakita niyo hamasa nakawidda dahing hamasa sin ummat nakauna. In ummat nakauna muna tiyo da intaud nila. Dalam cintiu da intaud nila tiu da isa bing karayawan in ni'mat dihil kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ha ummat ini mga tuan, ummat haulihan sagawa piyawidda si mahasut si mahatinggi inummat ini
ummat sa taud-taud di manusia aula na ummat piabidda sinallahu ta'ala in ni'mat dihil kanila nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat pakayan, iwan uno-uno nakakukunahan sin sila, nakawidda sila, kaya taud sin Allah subhanahu wa ta'ala, indirihilan kanila, dahil nga umat, nakauna rin kanila. Dahil nga sa wagad to, mga kakasi, dumiwan sinadlaw pataurun taniw in pangagad taniw hakabayaan sintuhan nawabkal na amuyanim maksud pagpapanjarihan kato taniw sintuhan taniw Rabbul Alamin piavidda kita niw ring akatan piapanjari karena sadya agarun taniyo di na to na agarun in kabayaan taniyo sumagawa tunggalun taniyo magad tunggalun taniyo halawang sinjantung taniyo halawang sinakal taniyo iwan simpikilan taniyo sa lugay taniyo buhi ayaw taniw tay Quran yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuyan yung maksud piyagpapanjarihan kato taniw magtag-ipon kaniya tunggal mga anak po na mo yarim palman sin Allah ta'ala alladhina amanu amin mga sila palman sin Tuhan namarat saya harukun iman unum salta impiarat saya nilayan bukun pamarat saya ula-ula sagawa iagad nila insalakan inbautan sin mahasut si mahatinggi wa kanu yattakun ibaning kaaunan nila nagmabuka sila pa Allah Ta'ala indagbus yung pagmabuka nila pamahasot si mahatinggi iagad nila inaatulan hakatan pagtag-ipon nila iagad nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kug iwan kuyag ba't sabab makakuyagin magad sin kabayaan sin Tuhan bukun makakuyagin kabayaan sin kita niyo magad kita niyo kabayaan na to iwan na kabayaan sin sila imatan makakuyag amo na magad sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hahalbihan in kahalan nila palman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yattakun nagmamabuka sila patuhan nila Rabbul Alamin iayaran nila yung kabuhi nila bukunin iayaran nila panyap nila sain iayaran nila amin papaayaran sin Tuhan nila Rabbul Alamin iagad nila indaakan tiyang kisan nila inliyangan lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah palman si mahasut si mahatinggi aun kanila isin nagbeita aun kanila Allah subhanahu wa ta'ala unin siya sadya kanila sin Allah ta'ala aun kanila busra kakuyagan dahil nga sabab yan makakuyag in magtag-ipon patuhan
Makakuyag inaon pasugpatan sin atay tudyo patuhan. Makakuyag inaon panali sin akal niya pakabayaan sin Tuhan. Kakuyagan apabila niya iagad in kabayaan sin Allah Ta'ala, bukunin iagad niya kabayaan niya. Lahumul busra fil hayatid dunya. Ahon kanila kakuyagan day diha dunya. Mga tuan, mga anak po na mo, ginis-ginisan ng kakuyagan si Manu si Ahmad sa natuin. Sarawa amin puunan sing kakuyagan. Doon haon timinggil kata ng kakuyagan, biya dagbus na lidas. Biya dagbus wala doon. Kuyag na sadya sintao iwan tao. Kuyag kita niya malingkat. Kuyag diwog niya marayaw. Kuyag kaya na naman, kaya sarapan, insimod niya laway. Hagunggungan niya, harap palawang sintiyan niya. Imbihad tulagbot mga tuwan kuyag, magkaig. Magkarunahan kita niyo kuyag, gaman magtataod. Sabab apabila yung kuyag, magkaig, masusayin tao. Ada kalain sa sintayong mahinang sababi pagsagga. Ada puning kuyag. Gaita sinallahu ta'ala lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aun kanila kakuyagan dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat. Buko ni pagsagga, buko ni pagambulda, sarawa, mapun sila, marutok sila hakabayaan sinallahu subhanahu. Mga anak po na mo, magkarunahan kita ni Muhammad sa natuin. Magsusunging kasusahan. Apabila tay kuran na tuwing kabayaan sintuhan. Sabab ka na apabila tanuri agaruning kabayaan sintuhan, siulakan na ding kuyakan. Di na siya manglapay. Ada puning kuyag kabayaan sinallahu ta'ala, buko na tiap-tiap siulakan, sarawa, alal jami, pakatan. Buhi iwan patay. Maita. Sabab langgung niya buhi, iwan langgung niya patay. Magkakunahan kuyag, buko ni isa niya sadya. Kaya sabihan paman sinallahu ta'ala, lahum saplat. Buko ni isa niyara. Malain ka ni isa niya rin naginang. Siula kanin naginang karayawan. Magdihil manin Tuhan karayawan, bukun kaniya sadya. Imbihaw ni mga Tuhan biya kaniya-kaniya. Dahil nga sa mabiyan, minsan mataw din ni matiw-tiw. Sabab sukuun sinambuk tao. Din Allah subhanahu wa ta'ala, siya plag, siya muwa. Lahumul busra fil hayatid dunya. Paman sin Allah ta'ala haruway ngayat,
Palanuhyannahu hayatan tayyibah. Ano garaan na mo sila? Sin sa rayaw-rayaw kabuhi. Yung pangasubo, unin sa rayaw-rayaw kabuhi. Biya sin kabuhi kabayaan na to, bukon. Biya sin kabuhi kabayaan sinallahu ta'ala. Nauno, man amila salihan, maghinang pamarayaw. Hisiw-siw sa din naghinang pamarayaw, bukon kabayaan nila, bukon kabayaan niya, sa kawa naghinang pamarayaw, iyagad niya yung kabayaan sintuhan niya, intindugan niya, pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, palanuhyannahu hayatan tayyibah. Parman si mahasot si mahatinggi, anugaraan na mo sila sa rayaw-rayaw kabuhi. Kaya na naman na to na mga tuwanin sa rayaw-rayaw kabuhi, hantara na to magkahi, magkagunahan kita niyo, dayaw parasahan, nanamunta niyo. Dayaw parasahan, sin kabuhi, kabayaan sin Allah. Namuya. Kabuhi alaw ko yan. Mataod sin kiyo kuyakan. Way sin kiyo kuyakan. Aun pagkaon kiyo kuyakan. Way pagkaon kiyo kuyakan. Uy, namay ta kau makaiyan kuyakan. Sa bukon kawasa mo. Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sara mo, sara sintuan. Aga rin sara sintuan mo. Na wala man iagad sinta, uwing kabayaan sintuhan, hawak tumataud sin siya, hiluhala, problema. Wala niya man iagad, ing kabayaan sintuhan, hawak tuway sin niya, hiluhala na siya. Taniyo mga tuwan. Nari nga sa babdad to, mga anak kapo na mo, bukunin doon niya paghulaan. Bukunin doon niya pagkitaan ni siyang malingkat. Hadlaw ka na ka ng pagkitaan. Ubos na kita niyo piyalingkat sin Allah Ta'ala. Yung pagkitaan ni sinusog marayaw, hadlaw ka na. Yung pagkitaan ni siyang babae pilihan, hadlaw ka na. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Palanuhyannahu hayatan tayyibah. Ano garaan na mo palman sintuhan? Sin sa rayaw-rayaw kabuhi. Magkakunahan kita niyo ano gara day nga Tuhan sa rayaw-rayaw kabuhi. Bukum biya simasa na to ini. Lingog mad to lingog mari. Hiluhala dito hiluhala day ni. Igil dito, igil di. Jangki dito, jangki di. Lahumul busura fil hayatid dunya. Sa rayaw-rayaw kabuhi. Amo na yung kabuhi makad kita nura akan sintuhan. Amo na yung kabuhi tangkisan tanilihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon magsulding. Hinagi sinabuk mo siya ni sabing sila yadto, biyadahad to. Bukon bihad to. Mag-aka makad hakabayaan sintuhan. La tabdila li kalimatillah. Pakuyagun kita niyo sintuhan diya dunya, awla-awla na hadlaw ka na. Na impapata na to bihaon mga tuan, kamatauran si manusia, kuyag diha dunya, hantara nila magkahi. Maglay ni manusia paglalay, nanantara nila magkahi. Magbinasa pa paglainan. Sa hasahapan kabayaan sintuhan, mataudi sumahap.
Mataod di lumain. Mataod di palay nunin atay. Mataod di palay nunin akal. Mataod di palay nunin akpikilan. Mataod di palay nunin jasad. Sa huno siya limain. Halain kabayaan sin napso niya. Halain kabayaan sin syahwat niya. Halain kabayaan sin pangadji niya. Di na tuwan mapinda. Di na mapinda yung langit iban lupa. Langit dasin Tuhan, lupa dasin Tuhan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di na mapinda yung sarasin Tuhan. Di na to nakapindahan yung Quran. Di na to nakapindahan yung baran na to. Sabi ako, may adagbos pindahan cinta. Inusog, magpapinda babae, waliyadu billah. Yung babae, magpapinda usog, waliyadu. Kaumulut. Wa ma adraka ma kaumulut. Kaya ingatan na to daw ang uno yan. Dia ubdaya sinallahu ta'ala yung kauman. Ja'ala a'laha syafilah. Yari mga tuan, naghihinang syara imanu siya masa natuin. Mataud na hula, biutangan nila na syara manjarina. La tabdila li kalimatillah. Di na mapinda yung nga tuhan. Unong-unong pakaradyan, di na mapinda. Na hakuti ka di na mapinda hindi nga Tuhan, kita niyo magpinda. Pagkakita niyo biutangan sin Tuhan, kabayaan niya, biyataan kita niyo ini makakuyag din kaniya, pindahan na to, na yung kakuyagan na to, ay nakita niyo kumuyag sindeng kato taniyo. Pasaw. Ingkuyag din kato taniyo magkapasaw, magkabanuba, magkabalahu. Ingkuyag din nga Tuhan. Ingkuyag kabayaan sin Tuhan, di magkapasaw. Amuad to mga anak po. Ingkarunahan na to. Bukun kuyag. Kita na to sila. Kierungugan na to sila. Sakawa kuyag. Uning kabayaan sin Tuhan. Unin ipapahinang kato. Unin liangan kato. Di na mapida. Sa kita niyo magpida. Bang kita niyo rin magpinda pakabayaan sin Tuhan magduruhon ng kasusahan taniyo. Sabang kita niyo timaalok pakabayaan sin Tuhan, biyayta na sin Allah Ta'ala, lahumul busra fil hayatid dunya. Pakuyagun namo kamu, pasanyangun namo kamu, pahulaun namo kamu riha dunya, sin paghula-hula masanyang. Zalikal fawzul azim. Indihandag bus paruntungan sarayaw. Mga anak po ng tiyo din waktu na to diya dunya. Bukunin dunya pagpasyalan. Yung malingkat pagpasyalan, adlaw ka makat. Bangawang pagpasyalan na to, dahil di tiyo da. Mataod kabimbangan na to. Mataod din na to manjari hibiin. Aula-aula na mata na to ini, mataod din pitna. Mataod din musiba. Subay mabasag kita niyo tumangkis. Subay mabasag kita niyo lumayo. Iwan subay mabasag kita niyo tumapo. Di manjari basta-basta mang lamud-lamud kita niyo. Bang nato di kaingatan, kabayaan da kaun simahasud. Amo yan mga tuwa. Dahil nga sabab yan,
Hamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat diunit niya na ing kabuhi niya iwan kamatay niya patuhan. Na yung kita ni wala na to kaya dudunit. Bangaw nagdunit, diunit niya pakabayaan sin napso niya, pakabayaan sin syahwat niya, pakabayaan sin ingat niya. Ni Mu'adh radiyallahu an, diunit niya na ing kabuhi niya iwan pakamatay niya, pakabayaan sin Tuhan. Murah-murahan hirunit na to. Hipagtabarro taniw na pakabayaan sin Tuhan. Di dahin Tuhan maglagi karayawan, kay taniw maglagi karayawan. Unin awi, qala kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman. Fakultu ya Rasulallah, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يا رسول الله, baytay ako kuno. Baytaan kuno ka ako. Unin hinang bang kumahinang ikasulwa ko. Iwan baytay ako kuno. Hinduan ka ako. Unoy sen hinang. Wa yubaidni anin nar. Minan nar. Hikalayo ko, hikatangkis ko rin nga apinal ka jahannam. Fakala alayhi salatu wassalam, kad sa'alta an azim. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kan Mu'adh, yung pangasubo mo yan, pangasubo, para kala na pula, sa lagulang. Sumakawa, saan siya malaggo, mapaluhay na sinduhan. Tuhan yung magpaluluhan. Para kala na pula, mapaasiri, mapaluhay sin Allah Ta'ala. Ala man yassara Allah. Uno yan, yung beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kasud mo pasulga. Bang mo nahinang. Iwan makalayo ko ring final ka jahannam. Ta'budullah. Pagtag-ipon sadya kong katuhan. Tunggala sadya yung pagtag-ipon mo patuhan. Nasa kalina nakapo na tugyan, magpatta, tunggal, magbihan kataan. Aun nabihan, aun nabihan, aun nabihan. Sa kaliinlaw matay na sulingit. Bukun bihan. Bihan. Tani yung mga to. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tunggala sadya yung pagtagipon mo patuhan. Ay ikaw maparintasin napso mo, ay ikaw maparintasin syahwat mo, ay ikaw maparintasin durog mo, ay ikaw maparintasin lalim mo. Ay ikaw magtag-ipon pa napso mo. Ay ikaw magtag-ipon pa syahwat mo. Wa'budullah. Payman sin Allah Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mga tuan, mig kita nuri nga dunya. Mabaya kita ni bandi. Adlaw susungol. Way silungan. Hamak siya.
Beta sin hadith sin junjungan alaihi salatu wassalam. Mahinang tubig inhulas sintaw. Bangong kapal, makaragan ng kapal. Sana way na kapal. Ilawm sin tubig, sin hulas sintaw. Kung tubig sa hulas sintaw. Sa adlaw yan, intaw nagtag-ipon patuhan, masanyang. Awang biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, 7 taon. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hamuk din hapito yan. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Lungbu bago, bagong bata nagtag-ipon patuhan. Biya din pagtag-ipon niya, simulig siya nagtag-ipon patuhan. Turayan to. Masanyang intaw yan. Mayta fi rahmatillah. Halaw man siya sin rahmat sin Tuhan. Halaw man siya sin ulong sin Tuhan. In ulong iwan rahmat sin Tuhan, kandidate pasulwa. In ulong iwan sing kita niyo magkahi, wala doon in ulong sin Allah Ta'ala, nag-ulong diyan pagkunso, magbinasa, magiluhala. Sabab paglasaon piuho, way man puhungon niya, magpugpug, magbinasa. Ang painulong din nga Tuhan, ulong magkasilasa, ulong magtulong tawang, ulong maghampit sing karayawan dunya iwan at dawa. Syabun nasa'a fi ibadatillah. Lumbu bago simuli kapag tagipunan patuhan. Bukun simulig nagsambahayang. Sabab magsambahayang siya, suway maabot akil valid na. Nakawa, simulig siya nagtag-ipon patuhan, naguni magtag-ipon patuhan, magparat siya patuhan, manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga kabugsak na pasikan, sambil naabot siya na akil valid, ampa siya tumunay sinuno-uno na kaya wajib ka niya. Ting kawajiban ka niya umbulhamu, magtag-ipon pa ito. Kitayan Tuhan. Simulig siya, nagtag-ipon pa Tuhan. Marayaw yung pamarat siya niya, marayaw yung panauhid niya, marayaw yung paglapal niya, la ilaha illallah. Inamasa na ito ini. Kurik sadya in lapal, kurik sadya in hurung, sa ruong in naglapal, sammal in naglapal, sammal in pikilan niya, sammal in atay niya, sammal in unod niya, sammal katano, ay nakapin sammal. Turan niyo mga anak po. Nasa simulig siya fi ibadatillah nang hinunggali patuhan, simuligin atay niya, simuligin akal niya, simuligin katantan, simulig akinawawaran niya, niya makad sing kabayaan sin Allah Ta'ala pag abot niya na akil valid, pag tunay niya sin sambahayang, in sambahayang niya nagpalihala sing kabuhi mo. Turan nyo yan mga Tuhan.
Amo yan, hindi ay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangasubo sin Muaz. Na. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير hinagi sinjunjungan alaih salatu wassalam pahamuk kakasih niya sahabat niya diunit ng karuiwang kamatay patuhan sayang kita niyo diunit na to na pakawayaan sin napsu na to pakawayaan sin syahwat na to pakawayaan sin lali na to unin lagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabaya kakaulong niya panduan ko maun pasataud-taud lawang in lawang yan abwabul khair ala abwabil khair lawang yan dunhan tiat tawuing karayawan his David. Buko na buok lawang. Mataod. Na. Kiyuwan mo. Bala ya Rasulullah. Huon ya Rasulullah. Baitaan ka ako. Dahil nga mga lawang itong kaw. Lawang sing karayawan as-sadaqatu tutfi'u ghadab rabb pagsarak ka mang dihil kau sin uno-uno na rejeki dihil kay mo sin Tuhan dahil nga mga rihil kay mo sin Tuhan, tasaddaku bi'ilmikum. Pagsarak ka kamo sin ingat ni. Nama sana hindi magsarak ka, pabayaran. Uno-uno na rihil kay mo sin Tuhan, pagsarak ka kamo. Pangdihil ka, uno-uno na yung kiyarin na gara kay mo sin mahasut si bahating. Tasaddaku ala akhikum in kamu awon pangdihil kamu hatay manghudniway in kamu mataud pangdihil kamu hatay manghudniw tiw-tiw in pangdihil niyo yan in panawang niyo yan hikapung sindual sin astul kaniu sindu. Ulwang biad tumaastulin tuan. Huon. Liaway ring kanya papang dihilun siya kya niya kanya kaitan. Nabangkaw ng dihil. Simbukunda kayo mo, may takurimang dihil, liyaway sadyaring kayo mo. Hiig na sintuhan induwal kayo mo. Away wihan astul sin Allah Ta'ala kaya anugaran rejeki kawaon niya katantan kaniya. Ayaw pari kaniyang kaniyara, misaning kanila kaniyara. Mga anak ko. Imbar iman, ing kaniya, hipang dihil niya pa. Amin bukun kaniya kanina lang, nakanapan ko pa. Ito ba yan? Lawang sing karayawan. Abwabil khair, tasaddaku. Papangdihilun kita niyo. Uno-uno na yung kiyarihil ka ito sin Allah Ta'ala. Kiyarihilan kau ilmu, way pilak mo pangdihil kau, pagsarak ka kau. Hindi makaingat.
sarak ka sadya. Wasadakatu, ikarwa, hasarak ka sadya. Tamhur hatiya, aw al-khataya. Bangkaw nagsarak ka ng dihil na nawa nga kabayaan sintuhan, apabila ang dosa mo, papasun na sintuhan ang dosa mo. Dua na, naig nindukal kayo mo. Hinikarwa, papasun na ang dosa mo. Dosa uno, sibi, indakula, hukumun ko. Indusa sibi, naig. Tayan to. Hikatong sarak ka na. Ang buklawan. Tasuddu 70 baban minas su. Matambulin lawang pamangi. Maukab nin lawang pamarayaw. Napabila siya rin manabang, ukabin lawang kata. Di niya ma-identify how ni mangi, how ni marayaw. Sa yung pangatod niya marayaw kata, nu'y mangi. Tayan tuhan. Bang siya nanabang. Sin uno-uno na rijiki, iyanugara ka niya sin tuhan, matambuling kapituan lawang mangi. 70 baban minas su. Tayan mga tuan. Kapituan lawang. Na di na to naman sa butulo naman ni lawang kapituan ini sa kapituan in tao beta hadisin. Hakuti ka manarang nakaw, manarak ka nakaw sinununo na yanugara kay mo sintuhan mo. Ing kapituan lawang mangi natambol na. Di na kaw rumungog, di na kaw makaatod, way na yung katantan, tambol. Napabila rin akaroon ito, ukab katan. Di niya kung kaingatan, banghaw no rin ito'y marayaw. Haw ni rin mangi. May tayad doon sa website na nagparinta kami. Tani mga tuwan. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niuri. Ang pakita niyo kuyakan. Di kita niyo kuyakan sindeng hatau patau sa makakuyag deng hatuhan. Amin biyaita sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Yan tutuan. Lawangi karwa. Wa salatur rajuli fi jawfil layl. Sambahayang sinusug. Bang masabot na inusug danin babae. Sambahayang sinusug. Harum. Magtudain di kaya mulayin. Sambahayang tahajud. Lawang sing karayawan. Dairekin mo na dyan mo, antara mo iban sintuhan, way tao nakakita kayo mo, way tao nakarungog kayo mo. Tulayan tuhan. Na unin nilihil kayo mo sintuhan. Yujhibu bihal kibir. Yudhibu biha syai'at. Apabila si mambahayang kau sindum yan, sambahayang tahajud, mig na rin kay mo mangi.
Dahil nga mga mangimig na rin kay mo takabur. Indahanan si pag-ambulda, yung pag-iluhala. Dahil nga mga sabab, amo na yung pag-abu. Abuhanin bawa ihabana, abuhanin usuga asawa, abuhanin maas anak, abuhanin anak pamaas, abuhanin guru pamurid, abuhanin imam pamakmum. Subhanallah. Ampain abuhan beta sinjunjungan alaihi salatu wassalam, di tumay marayaw. Di tumay sindi nga kaywanan, kaniya sadyan tayo maun niya, pikilan niya sadya. Batarul haq wa ghamtun nas. Di tumay sindi nga pagkahinia kaniya sadya. Yung pangatod niya siya mataas, yung mapuas din nga kaniya padsiki. Para kala na kula mo. Dahil nga sabab yan, beta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Yadto hapito pasilungunda. Habo kusub. Yakarallaha khaliyan. Papadat ayna. Usog. Nanumtum patuhan, nagjikil patuhan, si mambayang nga kabayaan sin Tuhan. Way nakakita kaniya baynahu wa baynallah. Biya sindiabak dawat. Inluha niya. Bukun luha nagsentimental. Bukun luha nagkasusahan. Sa luha baynahu wa baynallah. Turan niyo mga tuan. Iunsin Tuhan din kanin takabur. Apabila siya si mambahayang sin sa bahayang tahajud. Way hikatu nila, antara niya revan sin Tuhan niya. Way nakakita kaniya tao, way nakarungog kaniya tao. Jakarallaha khaliyan, papadat ayda. Tani mga kataytanungan. Amo yan timbiyay ta sinjundungan tani wa alayhi salatu wassalam. Lawang singkaray. Dahil nga sabab yan, mga anak po, ayaw na to na akaruning kabayaan na to. Wayroon si manyang miyagad sing kabayaan niya. In si manyang da amurin miyagad sing kabayaan sin Tuhan. Wasihat sin Luqman. Paanak niya. Pagpatumtum sin maas, paahli niya, paanak apo niya. Dinagisin Luqmanul Hakim ha anak niya. Ya bunay, usika bi arba'i. Magwasihat ako kay mo, magpatumtum ako kay mo, apat prakala. Apabila bukan min upat parakala ini, kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Ikaw na yung tao sa'id. Masanyang patuhan bukun masanyang patao. Sa'idan fid dunya wal akhirah. Masanyang kau patuhan dia dunya, imam masanyang kau patuhan adlaw kana. Nauno yan. Halawang sinupat ay mukalupa hindua. Hindua rin nga upat ay mo na pagtumtuma.
Ay mo na pagsabuta pagsibahata. Sa induay ni, bati kau tumtumun murar, hapanawan kau subay muri kalupahanin. Hanaon sing kawanta kupat ka dyan, di mo manjari kalupahan. Indua. Uno indua yan. Ay mutud kalupahi, dumagpaking kamatay, anytime. Dumatungin kamatay, hauno-hauno na inuno niya. Inumul. Aturayan to. Dumatungin yung kamatay. Ay mo kalupahin. Ay kau siniud ang mga kaibanan. Alaw na way sinibaya-baya. Way alamat. Yung kamatay rumatun. Yung kaibanan on alamat. Yung kaibanan way. Dumatong yung kamatay kabata. Dumatong yung kamatay na sasakit. Sarap. Dumatong yung kamatay way na sakit. Ano mo tinagi ni anak ni? Kawan tagupat ka dyan. No, yan tumtumun na dyan. Istay. Al-istidad pagsadya kawana. Maaturaw yun, yung pagsadyahan sin anak kapuno ba? Signal sin tao patao. Husun pababa pataas, kimita sin signal. Patta nila rito, patta nila rin doon, patta niya rin. Impatta niya rin nga bahay niya pakubulway. Kaya na nakat. Atam mulistidad, subay jukupin pagsadya. Palman si mahasut si mahatinggi, wal tanzur nafsum ma kaddamat liwan. Lilingay ka mo. Bang biya da kakaw mga sahabat yan. To diunit nila ng kabuhi. Nilawang kamatay nila patuhan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalun. Amo yan mga tuwa. Amo yan mga anak po, inindo siyong guru pa mo rin. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyataan kita nito. Ito mga anak po. Nauno pa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ialistuhan kita niyo. Inalisto niya kato taniwang man na to maraing kabayaan sintuhan, di na to maraing kabayaan na to. Kaya baita niya unin hinangon na to. Kaya baita niya unin di na to manjari hinangon. Alisto ka to tanyo, harisun alaikum. Uni ni karayaw ka to tanyo rin. Uni ni karayaw ka to tanyo adlaw ka na ka na. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah. Junjungan alaihi salatu wassalam, biyaitaan kita niyo. Lawang sini karayaw. Nakasabot na kita niyo to. Pagsarak ka, pagtawang, iwan sambahayang sindong. Yung sumunod mga tuwan. Ahsanukum akhlaka. Amo na imarayaw rin ka to tanyo. Pangalaman. Na inummatin ni
Nagproblema kita rin. Nalawa ka ito niya dito. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun manusia malayo siya patuhan, aun manusia masuk siya patuhan. Dengan mga manusia masuk patuhan, ahsanuhum khuluqa, aw ahsanuhum akhlaq. Aminin na iga masanatun. Bukun na maaddating kaanak-anak kamaasan, bukun na maaddatin raayat panakuran, bukun na maaddatin ma'mum pa imam, bukun na maaddatin murid pa kuro, mayta. Hinjawab, wala miya kada kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Hinduan akulong niyas sin mahasud si mahating. Dahil nga mga Hindu kaniya pangaddatan. Amuinin na ika to tanyo pangaddatan biusan, pangaddatan singuran, bukun pangaddatan amuin Hindu. Pa-ahsana ta'dibi. Ampa na siya nagsabda, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Lawang sing karayawan ni naddat. Nabihon tuan na tabong. Ridjiki sa taud-taud in tao marayawaddat. Barakat sa taud-taud in tao marayawaddat. Rahmat sa taud-taud in tao marayawaddat. Na mangiman addat. Huno na hindi matukato tanin. Rasul sallallahu alaihi wasallam baita dayha ina tanin Aisyah radhiyallahu an ummahatul mu'minin قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Dahil hamanga cukup dahil hamanga sarayaw-rayaw pag-iman cukup tujuh patuhan amo na yung tao marayaw addat. Nasabad tu tatil in iman iban addat. Ahsanuhum sarayaw-rayaw. Nama sa natubiyaw. Di mo na kayo nga tanbang kansyo addat yaon. Uno pensyabut ka ito. Wa altafahum bi ahli. Iwan tao. Mahanunot siya pamilya niya. Magkakunahan kita niyo hanunot. Bukon kusla. Naraak kita niyo sinallahu ta'ala maghinang karayawan 100%. Aw na nakahinang hanggatos, cukup. Aw na nakahinang yung pahangpo, yung karayawan na hinang niya. Naunuhon niya, uniigon na tunay ng po, ay karayawan. Ganapan, misan da kuman ang buo. Bukun igon. Ganapan. Dahil nga sabab, yan yung sipat si mga tao marayaw addat.
ya'lamuna al-haq. Iingat nila yung kasabundalan. Ya'rifuna al-haq. Iingat nila yung kasabundalan, iban kahatulan. Wa yarhamuna an-nas. Iban kalasahan nila yung pagkahin nila. Ala wajhil umum. Wa ala wajhil khusus. Saplag iban aun. Amo ning pagkahin laban. Aturan niyo mga anak kapu amasa na to ni bang kansyo na addat na pagkain na to. Addat magtamong, addat magtanaw, addat magkaon, addat kansyo na ba ini? Dengan sabab yan, magkarunahan kita niyo mari pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakita niyo magulong-ulong. Ang pakita niyo maglasa. Nagkakatawa yung syaitan katutan niyo. Syaitan iblis, iban sin syaitan, bangsa manusia. Piagliliki-likian kita niyo. May tayad to, sabab matao din na taabit nila, dahil sinmiyarad, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, mga anak kapo na mo, hatiranan, makad kita niyo, sin kabayaan sin Allah ta'ala, ayaw na to nakaruning kabayaan na to, wayra, mahinang na to, hang sulag uno-uno, imyakad sin kabayaan sin Tuhan, masanyang diha dunya, sambil paadlaw akhirat, hindi makada kabayaan sin Tuhan, iniagad niya napsu niya, iniagad niya syahwat niya, iniagad niya kabayaan niya, na iyan nakita na to na ingkahalan pa kaniya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma arhamna, fa innaka anta khairur rahimin, Allahumma ya tawwab tub alayna, fa innaka anta tawwabur rahim, Allahumma ya allim allimna, fa innaka anta allamul ghuyub, Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.